Majua-jua man bandu krina senina moria si ikalangi Tuhan nande i tengah-tengah gereja bagi pe i tengah-tengah jabu ibas paksa enda jumpaka kita ibas kebaktin PA Morianta guna menaken perpulungan PA Morianta bas paksa enda mari ras kita rende muji Tuhan ibas kitab mendendenta nomor 300 siwah ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lengas sidengkehken kata dibata ras kita ertoto. Bujur isahken kami man bandu Tuhan, erkiteken iberiken kam denga kesempatan man kami, guna dengkehken karena katandu. Katandu kap ulu kegeluhan kami, katandu kap ulu kepentaran kami. Kam dage singajari kami karena sura-surandu, gelah ngasup kami ngidah perhatiin Tuhan ibas kegeluhan kami, si tep-tep wari. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, sebab reh kami ngendesken kegeluhan kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, pematang kegeluhan kami, ibas gelarndu kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Mari ras-ras kita dengkehken kata dibata, si ibuat ibas kitab Mazmur 110 siwah ayat 33 seh kubas ayat 40. Mazmur 110 siwah ayat 33 seh kubas ayat 40 iogiken kami isina nina bagenda. O Tuhan, ajarkan bangku pengertiin undang-undangdu, gelah ku ikutkan seh kedungenna. Terangkan bangku undang-undangdu, maka ku ikutkan, ku dalankan alu bulat ukurku. Bahan maka ku erti dengan ku patuhi undang-undangdu, sabab ibas matuhisa dat aku kemaleman ate. Bereken bangku kerincuhan, ngikutkan undang-undangdu, lebihan asangken kerincuhan jadi kalak bayak. Jagai min aku maka ola ku ayaki si sea-sea, pegeluh min aku suwe ras padandu. Cikeplah enteguh padandu, man bangku suruh-suruh hendu. Padan si ibahandu man kala si erkemalangan man bandu. Pedauh min ibas aku nari, penaling-nalingen si kubiari. Andiko jilena, keputusan-keputusandu. Metedeh ateku aturan-aturandu, bereken bangku kegeluhan simbaru, erkiteken kebenarandu. Sejendama pengogenta. Senina-senina moria si ikalangi Tuhan, temanta emakapken ngerdangken pengajaran. Alu tujun, ngidah pemasmur, ertoto mindo kepentaran guna matuhi undang-undang Tuhan. Makeken pustaka sibadia jadi palas pengajaran man anak-anakna kitik-kitik nari.
senina Moria si ikalengi Tuhan nande i tengah-tengah gereja bagai pe i tengah-tengah jabu. Pertoton mindo kepentaran enda ilakukan pemasmur mandibata. Sebabna ulu kepentaran makapkan ibas di batanari. Maka pemasmur mindo gelahna Tuhan berikan pengajaran manbana guna ngantusi undang-undang Tuhan. Adina ngerdangkan pengajaran baliras artina nuankan. Guru ngerdangkan pengajaran man anak-anak didikna semaka anak didikna jadi kalak si berprestasi. Orang tua ngerdangkan pengajaran man anak-anakna gelah anak-anak ne lid aturan geluhna, lid orat geluhna. Maka kata dibata i erdangkan gereja gelahna kerina ngawan perpulungan banci pe geluh suweras pedah dibata. Jadi palas guna ngerdangkan pengajaran pustaka si badia. Si jadi penungkunan man banta 3 kali nge si oge entah pe si orati kata dibata ibas kegeluhenta secara pribadi berkeluarga bagai pe ibas keluarga besarta. Adi lenga si benakan ngome banci si benakan kenca si begikan kata dibata enda. Adi selama enda kita engkelang-kelangi mari si aturkan si tutusilah ulanai engkelang-kelangi. Tapi secara rutin banci si lakukan. Memang melalakal kata dibata enda lah terantusi kita. Lah si angka kita kai ertina. Tapi kita ajar gelahna banci ngantusi undang-undang Tuhan arkiteken Tuhan si ngajar kenca man banta. Janah adina dibata nerangkan erti undang-undang banci si ikutkan. So banci jadi dakam si oge ngenca pustaka lah si angka terikutkan pelang. Atau si angka tapi lah kita ngikut kenca. Maka ibas paksa enda harus bulat ukurta guna dalankan undang-undang dibata si enggo ipedah kena man banta. Sebab ibas kita matuhi undang-undang Tuhan kepekeli ulihna malam mateta. Dakam melalakal nga persoalan si inanami kita bas kegeluhenta. Mon-mawon lanai terpuncai kita ukurta. Lanai siteh dalan pulah. Lanai siteh kujange ras kugange si bancarana gelah banci kita ndungi tiap-tiap persoalan silit. Tapi katakan ibas pengogen tenda adi si patuhi undang-undang Tuhan kemalaman ateme jadi si kerajaan ta. Bahkan mungkin rekitekan kesibukan ta lanai kita merincuh ngorati kata dibata. Tapi pemasmur ngatakan ca ijenda kerincuhan na mekapkan ngikutkan undang-undang Tuhan. Lebihan asangkan kerincuhan guna jadi kalak bayak ibas ndatkan erta. Enda me si ipindokan, enda me si iarapkan pemasmur. Sebab adi kalak merincuh dakam ngadi-ngadi dat guapa pe ayakina daramina. Ngadi-ngadi tersehi kai si isurakene. Litkinlah gia bagai pendaramita karena kata dibata. Teteh kalateta biasana kerincuhene banci turah nandangi kata dibata ban buina persoalan lalit dalan pula. Lanai siteh kuja kita laus, lanai siteh kaiman bahanan, seh makadungna kerincuhan ta makap kendarami undang-undang Tuhan. Maka kita ngasuk pe jagai dirinta arah daya tarik donienda. Ras ngayaki si sia-sia, arkiteken padan dibata tetap si ingat. Sebab padan dibatam persingeti kita, adi si ikutkan katana, adi kita ngeluh ibas katana ras kebenaranna. Kaipe si ipindo kita ibas gelarna isikap kena iberi kena. Janah lebih asangkan si pindo kita ipe iberikan Tuhan man banta. Makana kaipe si terjadi man banta, khususnya ibas menghadapi pandemi COVID. Ibas menghadapi keluarga anta si melala terpapar COVID. Bagai pe mungkin jadi lika ngepiga-piga kekelengenta si jadi kalateta goleben ngadap ku dibata rekite-kiteken terpapar COVID. Tapi cikeplah enteguh padan dibata sebab na adi si cikep enteguh padan dibata
Siteh makana pengendesan geluh ta ibas kitar kemalangan man bana ema jadi palas keriahan ta. Adina geluh kita ibas kata di bata, bicara pedeh herpe melala persoalan, lah kita gentar. Tapi si pindo tentuman Tuhan, gelah ula kita biar dalani kegeluhan nenda. Sebab na lah boleh jelma lalit masalahna, kerina jelma lalit masalahna. Tapi kuga kita mengatasi masalah, kuga caranta rukur ibas ngukurkan masalah, kuga caranta dungi persoalan enda si penting. Enda me palasna krina kata di bata. Maka erdangkanlah kata di bata tiap-tiap wari. Man jabu-jabunta, man anak-anak ta. Gelahna tedah min ateta krina ngikutkan rasendalankan aturan undang-undang Tuhan. Pustaka si badialah si ban jadi pengajaran man anak-anak ta kitik-kitik nari. Siajari ia karena tokoh-tokoh silit ibas pustaka si badia. Siajari ia karena undang-undang Tuhan. Gelahna banci si idah. Kaikin surah-surah Tuhan nangdangi kegeluhan anak-anak ta ibas masa si rehenda. Melala buku si banci si oge, melala pelajaran si banci si pelajari. Tapi pelajaran karena kata di bata, lah pernah ngadi, lah pernah dung. Makana mari dage senina-senina moria si ikalengi Tuhan. Pindolah kepentaran man Tuhan, gelah undang-undang Tuhan tetap si pakaikan. Ibas segedang-gedang kegeluhan ta. Memang kata di bata enda banci jadi membosankan perbaninta dari tahun ke tahun itu aja. Tapi adi si pelajari, si pindo kesah si badi yang ngajari kita, tentu banci si antusi. Makana mari bas kenca si begikan kata di bata enda, tertib ras teratur kita, ngorati kata di bata wari lepas wari. Gelana sidat erti, entah pe surah-surah Tuhan, si harus si dalankan kita bas kegeluhan ta. Tuhan si masu-masu kita kerinana, ketuahan kita selaku nande, ibas makekan kata di bata bas kegeluhan ta si tep-tep wari. Amin. Mari ras-ras kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, rende kita bas kitab dendenta nomor 385 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Man bandu o Tuhan iendesken kami kegeluhan kami. Sebab te kami ibas pemasu-masundu maka kegeluhan kami lit ibas majuah-juah. Ibas paksa enda ertoto kami mindo perkuah atendu. Gelah na ia lemindu salah dosa sinilakukan kami. Gelah atan kami bengket kubas kerajandu. Bagepe Bapa ibas kurang kesetian kami guna erlajar arah katandu. Endape alemindu kami. Pengarapan kami kenca ibegikan kami katandu. Idarami kami kemalaman ate kami arah katandu. Sebab kemalaman ate ibas doni enda kentisi kap ngenca. Tapi kemalaman ate si rasa lalap ibas katandu kap o Tuhan. Ajari kami Tuhan gelah kerina merincuh dengan ertedek ate. Tetap mempelajari katandu wari lepas wari. Janah katandu ema jadi ulu gegeh kami. Sebab te kami kaisi isuan kami genduari ema iprani kami ibas paksana. Ema kabas paksa endape ertoto kami nandangi kerina pengurus Moria Pusat.
Moria klasis, moria runggun, bagepe moria sektor, kam Tuhan si masu-masu ia. Bagepe kerina pengurus moria kubas tandu endesken kami. Ketedehan ate nade kami gunandatken tuah pe kam si masu-masusa. Ketedehan atena arkiteken anak-anak nggo dewasa lenga erjabu Tuhan sinikapken sa. O Bapa si mada kuasa ertoto kami man bandu pe. Gelah kam si masu-masu kegeluhan kerina anak-anak kekelengendu ijapa peringan. Khususnya si sakit kekelengan kami Ribunia, keluarga Bapa Ceria, keluarga Bapa Mira, bagepe nandenina berupurba, keluarga Bapa Endiswari, keluarga Bapa Lucy, bagepe keluarga Bapa Bobi, nande Gigi rasana kami Gigi, bagepe anak kami Lydia, rikut peras anak kami Ofka, Desnavani Raserpon, bagepe nande Angel sekeluarga, rikut peras nande corah ras anak-anak. Si Genduari lid ibas proses pemulihan kesehatan, bagepe anak kami Agnes. Mekuah hatendu Tuhan dudurkan tandu si Melias, maka kerina anak-anak kekelengendu enda, banci pulih sempurna kesehatan na ergiteken kuasandu, ergiteken kekelengendu. Sampati jaga kawali dengan pula hikam anak kami enda, ras kerina kekelengan kami enda, orang tua sini kelengi kami, ibas kerina pinakit nari. Tambar pangan ras inemen perkakas kap ngenca ibas tandu. Man bandu Tuhan desken kami geluh kami, bagepe bangsa ras negara kami tetap desken kami man bandu. Mindo kami perkuah atendu gelah pulah kami ibas pandemi COVID enda. Reh kami Tuhan ngendesken geluh kami, mindo perkuah atendu simbelin, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man bandu kerina, nande sini kelengi Tuhan, kebaktin pe amorianta nggo kadung bas pak saenda, jumpa kita ibas kebaktin pe amorianta, ibas minggu sirah. Tuhan si masu-masu kita kerinana, mejuah-juah.